guys. Ngali pemandangan guys. Daerah Ciamis. Oh, tinggal guys teman-teman kita mapai sawah. Aduh, Siti kucamin deh aku. Haha. Pemandangannya indah banget. Lempang dulu guys. Apa itu lempang? Ambil jalan kaki menuju Walungan. Mana Walungannya juga. Aduh, jauh guys. Nakeun pemandangannya guys, alami. Daerah Ciamis, Cibiru. Ciamis, daerah Cibiru. Ting kadieu mah ting daerah naon guys? Ting Cibiru, ting Cinaon. Aya pabinihan. Enakeun guys pemandangan mah. Tuh. Mantep. Menuju ke Walungan. Oh, ada salah jalan. Aduh. Sampai ke apruk-aprukan begini guys. Bukannya kerja malah apruk-aprukan. Tingali guys. Pantesan. Oh. Tuh. Banyak sawah guys. Aduh, tiku camin geura yeuh. Haha. Kade tiku camin guys. Menuju Walungan. Dalam rangka lelempangan tingali. Yuk. Jauh-jauh ti Bandung ke Ciamis ngadon lelempangan kieu guys. Tuh. Penjelajah naon. Sambil mapah-mapah. Punten, Mbah. Olah jauh nih lumayan. Ke Walungan lumayan jauh. Wah, guys, tinggal diganaheun. Asli, guys. Alhamdulillah nepi ka Walungan. Tuh. Ieu Walungan Ciamis, guys. Di sinilah Walungan Ciamis. Turun Ulah. Jero guys, tuh Walungan aja. Jalannya di mana, euy? Tai Sero, Berarti aya Sero, guys. Tinggal turun ke Walungan Ciamis. Duh. Aha.